Baba Sika Cassie, Nanso Boniti Umua, having what dear Lala, you, Missy. Boniti Umua, having what dear Lala. Mubaba, Sonda Cassia, Mubesi, Cassia, Mubebu, Waboniti Umua, having a dear Lala. Lala, 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 Boniti Umua, having a dear Lala. Baba Uro, Sisi Kauru, Nansu Boniti Umua, having what dear Lala yo. Lala, Boniti Umua, Joe Yamayahu Aquaba French Nibeka says, Soleil bienvenue, bon écoutez, mademoiselle. Son panier, Akatua panier. Non so abo apamit ne adunum emieno enenso eyejo da twredi ampo nyankopon amana yejo wa kire se de ope ena oye na oya de ewo ne bremu say wo June July say ya free June ya ba July na 3rd July 2023 samre obi atiti ni loto pepam amfa wetiare obi nso se awurade nyankopon na mi se no be beto pan kama ntwa ne kese e kire wo se papa ne nim de oye a year ago or last year June July yanya ne sei but here June July papa na kire se ye wo June July and in Sunyani tosa ewo baby okodo ma hinkra in Sunyani pete wamfie nkran kwanta nyame amabrofu edu dobrekum doma is doma west he womo call eye empatamu ma menchia matiefo nyina jumadi no ye frɛ no Nsem Sisi ensemu a ehu ensemu a abote ensemu a odwene ho a wonte ase ena esisi wo mansi mantam mu ensem no ena me hunahunam ena me mfam nko mokyere me mfam nko asieye me mfam nko bayiye mu me mfam enko eye occultism me de mu bom ankasa mu fikyiri ma menchia me nua ba ko pe wo mo yemienu moda ena odimachie ono di bona achi ena kujo edimachie ansana memfa no ye ka achire yemba mu ka achire osai owo mikrom ye krom ofin so ahinkuro ena ye minua ba no birthday ana osai nyame nshira wate osai ye wasefo afise se na ye hiem se nua no won na Father's Day na yakọ oseye ya wonaso na yakọ akọchia no na ne kra akora ho aba no because panyini na mu yim no afi de ma bafie why mommy happy birthday nyangopon onhira wate onyo kese omma wo ma enyini meya nimdifo na krachefo enchen oseye yawo ene me wo mo wo fa mete hempo ewo offenso ahinkro to be specific and udu ahinkro so a ankobia busia panyini any offenso mine nyina wo mo etie sompa wo mo so ehwe sompa na menchia makonta modakunu Chanton of Chanton Classic mohoye na menchia minkuru asefo ni nyina sie Kwasi Joshua ofirikokwa ono ye the executive producer director of operations senior registrar and researcher your friend pehu ochiame Kwasi ni moyo ochiame mapa ewo odomase no one traditional council mamenchia ne hema nana ya dansi puduo a otoso bienu eye odomase no 1 manhima one Her Majesty odene ho nana kosia fi madwaben ono anse ne boma ahema
na menchia kyerɛ ahema na menchia abesim nananom ahemafo atronie ani ensuatre man hema na nafsia makese one na jama mo ho tesen efri samre kopim se nondu ebebo no metena sese ya abof k edeme ko Sompa TV ene no benya no wo YouTube bo SOMPA TV ana uko Facebook so a 98.9 e wo Facebook ye frame nana Poku Piesie fa asemche me abanye mentum nanso 3 regions ni nyina me na mehwe so the unofficial mayor he se wo peu se wo mpeu me ena me radio commander 1 and some asisi e friend social issues no the whole bono ahafo station bia ni ho a obetumi anya nsem a asisi a ehu etufo ehye nkuna ne eche Sompa ana edeje hu award we editu kwan no yada so ginam abofke de me ko wiase nyina ntintamfidie so na programs director Chumbarima Papa Clef and the man with the magical fingers ABY the general manager Sompa Sunyani Ofori chief accountant and a technicians no bojuma and a fidie ni na muntie mu ede ohu mistake bia wo ho a ahomano na ede ato ho no ya na wafre se emu ye hye ntimo amutie en ewo sehwe mo amutie en ewo liokrum ene ne mpatamu nya kwa bro no ma ebo ichidom ena seke enso ediye ababamu ene makasa mi nhunahuna mo na nsem mienu na baako eso pa no aye the major issue na reho sema ewo mu ye awurade nyankopon da bia maka kire mo se ye ba wiase bagi den kwanya ye faso ye wuwo no ano eden na wotwe etwa mu yi mote enkwada wo mu ewuwo ye pampam wo mu etwetwe wo mu emugya anwumere na me ne boga bia oye me mate ewo police edin komo nyame adoma ndi ogya se ne migya ya na onu so gya ko UK osena na Ghana me ba na me yam hihwe na unfortunately sa ote abesim no so ote nkrankron kwan no so osena na me ba nyina na misuru na me se adan ose de me hwe wo TV so me hwe wo da bia asam ne me ka asa ye toro me hwe na wayi video na wabo audio na wayi akwada no na oda ha na atwe ni moja na fe weko na weko na no afre regional minister ne mpanifo na mama kuma tom yem kakra me ba nyina mpo ene kora enye yi enti me see they are around John mo Facebook na hwa ade na ene ensem mienu a me be kan se me de obekọ tanom o kai se bosumi mienu nie ekọ bosumi miensa abrantie bi anu eden abusia ko Facebook wo ye hu a manko ho but enye hu sa nso enye hu ehian se wadidi awie we pono I'm say for my friends o makala no ma fedi no bosumi miensa ekọ bosumi nan mu ani abrantie ba ko wuto tano kesiem ye ya amamra ni amane ekoyi ne baaye no na enwene adi nani nyinara na ano a ye bekọ weekends yi ena mete ya menya nkra efiri eye tanom mebo akura na kire wo maami bi oni ne kunu wo makra busia se wo mu kọ afuom ya pe wo ma ye hu wo mo ye koya obi ni kunu ana wo ma wu eda ensu a etenemu pacho join mo Facebook na hwa de hwa wiase nye de wiase wo ho enye de wiase enye de hwa aso ni nie siese tanom right tanom na akura na esi ase no akura na esi ase no meboni di akere wo abusia kroni ayi ensuo ni nie wo mo akwa afuom wo mo ma ye ko hwe wo mo a wo mo wu egu tanon suo num tanom asembe ni we ye be ma na oba na
be man ni abusua me yi obanacho John wo Facebook eye SOMPA Sompa TV e wo YouTube and on Facebook no so eye Sompa 98.9 abusua da ye ti asem nwanwa na ne de ano odin obi di kunu obi ni ne yere awafo wo mu akwa afuom wo so wo mu yusu moto me ni assemblyman be di nkomo na me ni kromo mpanimfo na fe mawura sunsum mu na me ni akomfo ene wo ma eye sumasem sumankwafo adi nkomo se din hu because awurade nyankopon abusia join me on Facebook o de ko Sompa TV hade be ma ne da ho no na nini ho awurade nyame abusia ko mochiri na omde ne ko to ye no aha edua nkwanta mochiri pe because mochiri ha makoha mochiri we nie abusia hwe nipa da sani a yanye ne bosome nkono wakra na busuafo ne mma okwa afuo makope branch ne bode aba he ba bi oda abusia ko Sompa TV hwe bi atachere mate hwe ba bi anino atutuda awurade we ye be mana abusia hade asem na awreho ye bedi hu nkomo na bone ben ena oye nsuo no nso bone ben na oye no ana mfonso ben ena oye oteto nsuo no abusia house ye moch na nipa da sani na yedi braid papa na tade hwade me penipa 50 abo hwese maduru ho a abusia ko Sompa TV me penipa aduonum ana aduosia at a time where within 10 minutes hwade wo person hu se de wia city a hwade me ye ni bi wo de ko Sompa TV ko Sompa FM hwade abusia hwew mo sora mo ka se bibi ni baabi bibi wo baabi o abusia bibi wo nsuo mu o bibi wo nwura mu o afuom bibi wo ho market bibi wo ho enkasa basabasa wate na anu ameni akora na wadi mfinhia dumiensa oye bayifo edi nkomo no hwekwan fa so a onya ne bayiye aduane mu o aduane school feeding wo mu didi school feeding na wotwe atwa mu ya ade echi enadwo dai meni abayifo nyina hema e wo brahafo edi nkomo otetefo so ena busa ne se jeni ade na ekoso yi ase he munnim bibi na makachira mo se national meeting bi ebe koso ayabayifo nyina na ebe hyiam wo mbaye wo national congress na fe wo mo ayi wo national president me kan be kasa agro bi na omudi hwe ade bi a mo ye no wo wiase bia no wo mo ye obi wo honhum mu sade Methodist ni Pentecost na Anglican Apostolic ene mo amaka moto oba mo yi mo superintendent no saa na abayifo nso hia wo mo yi wo mo regional wo mo DC wo mo MP wo bia director in charge of way wo minister for agric minister for way di okum di otwitwa di okum di owuo saa na wo na wo mo so wo mo ba be ye meeting be on the August 6 2023 ebaso wo bono rigi wem ena busa jeni se kuro be na mba na wo se kuro ne de nyame ya adoma obeka kire me na saa da no kuro ne niam ebesisim saa week no enya asem ketwa fortunately se meka kire mo especially adrawafo ba bi on be saa meeting saa kuro no munye very careful na meya na me ni jeni edi nkomo na waka kire me osena na me kan okwa akoka no radio na me se me nka o ti me kan o se nana ye kan sam kire wa wuntie o nam so o ma no na pa yo ya dukum odoma oso medi watama kopa chew oso ye panyini medi watama kopa chew nam so we de eje ni mo nkafra ma no na pa yo mo be ka sa aguro bi John mo Facebook hade nipa da sani na da ho no nipa da sani tanom ha ya hwe mo kire ya di bread no papai atade no efiri obi a osora no papa ono ana hye na atade ono ana pesti ye ono ana sraye ono ana start ni moto ono ana di kisi ani no ene hwade on se oda mochire oda structure no so polythene bag we enuru 30 cedis polythene bag we enuru 30 cedis hwe nipa ani hwe de tachere ma no hwe ani ne se nwene ne na adie o
se ne techere ma no se obi na atwe o se den yo wo de ahwade we no wo ma fedi ne ntino fato no se ye kala hwe ano eden na ni kura nkata na ni no enkata na oma be ne ewomi what is going on abusu atwere to ho we case number 1 afa John no Facebook mwanya pictures no fofana aha okay many assembly my bedding komo on that issue afei abusuya mo kai sa asem kobe se bosume sie how many months ago achew afimu ani papa bi de na sem bedan ensem sisi fo se papa bi oye catkis ewo asore yim se wonim catkis presby catkis na oyo na obeduru yamfo so esansa wo ye catkis wo hen kra so ye catkis nti papa ne de beto ye nimu se sa catkis no one ne baba ada anyim ama motibi papa no beka ne de papa no so beka ne de na akwakoye duabo akoye ntokwa akoye mpotwa akoye kasatia ewo yamfo ne mpatamu akwada ba ya no so kire se papa no ka se akwada ba ya no ne nada sorry papa no ne akwada ba ya nada akwada na nyim papa no agitum ekopa abusuafo emom beto akwala ni din emo hyase ehwe akwada no na papa no de complain ba ya kire se eduru ba bi no na papa na oye catkis no agya akwada ne hwe won busa na om still na dwene mu kire ne se akwada no enye ne ba enti onhwe ne bio asem ne bedi ensem sisifo yanim yari ko pro station aposifo hwe omudiem na ba bi ade ne duro no esese yede ko Heavens Diagnostic Services na wo mo koye DNA test enti papa na oye catkis no ena yede ne ko eye eho ena okotua sika ekobe se de ho ena okotua sika se ono de susu se akora ne nye ne ba ena mbuza ne se akora ne nya oba esi de na akora ba ya na so ono no oyobi a na ota afra akora ba ya no soma no na de tie ne se sa akora ba ya no teacher ni bi kira de ewo yamfo sa afie num na teacher ni tu kwan ya na ode ni key ama sa akora ba ne se oni hono ya omprapra na sa afie num so na catkis ne tie ana ne nchen enti na ofra akora ba ya no soma no but one na nada ba akora ba ya no so kire se anyense no catkis na catkis so atwa mfinhie adusia oye retiree oye retired abadwuma ni asana no adin ena ye fra akora ba ya ye fra ne maame ye fra ne papa ena ye fra akora ketewa no ne ba no ena ye fra eye de odi case ne bre ena ye fra catkis ne so ena ye nyina ye call H lab ye call ho no ena wo mo kotwe akwada no ne hunsuo ena ne wo mo de DNA test ena wo mo twe papa no nso de obubu za denti a yantwe oba ne de H lab for catching say de wo mo hia eye papa na o kase enye ne ba no ene akwada no wo mo hunsuo because maame no hunsuo wom papa no hunsuo wom a ebehunu abusia ye ne wo mo nyina ekọ H lab Heavens Diagnostic Services ema wo mo kotwe nsuo ne niam esefata nyina akwada ne de ene papa akokora no so de ena wo mo ekase monko a month or half mombra results no ebeba abusia join me wo Facebook bio ye yakachire wo se wo do wasam ba ha fabra ne ye nkyere wo kwan no enye radio wasam ne ba yo so dabi 1 year ne o ya di asem na chi police station dofsu ahemfo anim de betwa to an se yenko ye DNA test na ye hunu de akwada no eye ne dia abusia enne
ɛna Heavens Diagnostic baby a ɛyɛ most reliable na ɛyɛ so confidential DNA test wɔn kɔyɛ no wɔ aburukyire nti wɔba straight na bɛtɔ ɛyɛ kunkron ade abɛyɛ ne sɛ yɛsili ano na ɔde hyɛ envelope mu obi anhu ɛna wɔn frɛ sɛ results naba last week ɛna me frɛ busuani nyinaa sɛ mu nyinaa momra na yɛnkɔ H lab mempɛsɛ kyena bɛ down to sɛ na na menni hɔ na mote envelope na no ɛna fa bɛsene kɔ ha nti mu nyinaa momra na yɛmfiti wɔ Sompa FM yɛduru H lab a yɛwura mu no Sompa FM cameraman ni nyinaa bɛtwa yɛwura mu ɛne sɛ wɔn te envelope ano ɛne sɛ wɔn kenkan ma obia enhunu bi abɔfke fa mekɔta ma na yɛwɔ ɛyɛ H lab hall hɔ no a yɛba bɛwuram akɔ ɛyɛ nana H lab ne office hɔ no ɛhɔ na mepɛ aha yɛ time a yɛwie na yɛyɛ interview no mepɛta abusua mekyerɛw processes no enti ɛnɛ yɛde abusua kukuo no nyina including papa na ɔbɔ catkis no kwa adu sɛ ɔne ne ba nada no na ne ba so yɛ nurse ni nti yɛso wo fa ba nurse ni ɔno so yɛ friend say health practitioner fa ne bra ɔmo de kyerɛ ne wie a ɔno so yɛ nurse ni ɔnye nkenkan na ɔnhwem na ɔinterpreti further ɛmfankyerɛw apart from say doctor no abɛkyerɛkyerɛ mu no H lab CEO bɛkyerɛkyerɛ mu no abusua enti time a yɛwura mu no sie ba kyɛw wahu a join me on Facebook yɛ bibia yɛ process so time a yɛwura mu no join me on Facebook na hwɛ abusua resource na ba resource no aba resource no aba na yɛbɛkyerɛ onipa a ɔne akora ne daeɛ a ɔne ne woyɛ resource no so wɔn si wei emfeli resource no aba yɛdi akyerɛ ma resource na ba that is the tool of the media saa na yɛde radio yɛ enti wei resource ne baeɛ no abusua deɛ kɔɔ so wɔ hall hɔ deɛ hɛmɛyi ne nyinaa ma wahunu sɛdeɛ yɛyɛ adwuma no enti maka kyerɛw sɛ ɛntena fie ma asɛm nhaw ɛntena fie ma posi ni bi nsisiw ɛntena fie ma soja ni nsisiw ɛnɛ yɛ tra saa o ɛntena fie ma nsɛntwerɛni bi nsisiw ɛntena fie ma sɔfo nsosew enwurawura mfa ne sang wɔn hyehyɛ wɔn kɔmtoro bi a enim ɛntena fie ma sɔfo ne wɔn da ɔno oyere ada wasosɔ no wasese no ɔde ne nsa wɔ no wakyerɛ na kwankyerɛ bi a wotum sɛ ɛyɛ harassment ɛyɛ sexual harassment fa ne brɛ me ɔhema ɔyɛ ɔhene watɔ asase baako de ama wo wayɛ nkrataa de ama wo owie no wasen atɔ asase no de ama nipa aforo watɔ ma nipa aforo nti asase baako nipa bɛɛ mmiɛnsa na ɛyɛ ɔmo dea nipa baako nso ne tɔn wo de fa ne brɛ me memmo no mintimi ni da tem so da ba mɛkyerɛ wo kwan no te sɛ ne yɛakyerɛ we kwan ya pɛpɛpɛpɛ ɛnɛ no kora na de wo to hɔ yɛyɛ photocopy yɛse kenkan na obi an kenkan de hunu who owns the child enti ɛnɛ de ne bu afudu bu fuye de ne wura hoho ye wo ma ɛbɔ cross catechism the catechism abɔ mpaye ɛna papa nso bɔ mpaye obi atoa ne ɔyɛ ane Jesus abɛkɛdɛ Jesus awurade me bɔ mpaye me gya results yi di da hɔ every pui da hɔ na yɛ bɔ mpaye me bɔ mpaye jamli pui hyɛ nsa awurade matumi bi awurade bɛsesa results no awurade nyankopɔn abusia me bedi san komoro na o dey join me on Facebook and that results number who DNA test results da won me ba cha ya mo amu hu bi da mpacho nya mo amu hu bi da na me ba ba yi ni nyina kire me wi na me de DNA test no atodwa na wahunu se de se eye negative se eye positive se 000 atm next week may you postmortem yes na mo kana nipa ye dwa no ba bi ye yi nsono ne brabo ni tire ene ba be pai tri mu sei ne ba be nipa huo nipa ti huo tie no me yi akira wonye bolda age se sompa nko a ma me mfa wonko tanum na arawo se na odi kan hweye no de nam soma esi ye no me ni honorable Samuel Kakari oya assemblyman e was electoral area ho ninkomo honorable Sompa FM ni ma adwo yes on anapoku na oho te san emi ado me ho anapoku ye abusia John wo
Facebook Sompa TV or YouTube na kɔ Sompa ɛwɔ ɛyɛ Facebook 98.9 na hwɛ deɛ ɛkɔ so ne nyinaa we yɛ Tanum Honorable Assemblyman wada Roma o electoral area no ɛfa hin kosi hin ansa na yɛhunu sɛ nsuo no koraa no ɛhefa pɔte na akura bɛn ase ɛna nsuo no da ɛwɔ Bono region wei mu you me ex assembly member okay me wo yamfo ahyia de electoral area no ye Ruby atuduro besan na ahyia de no wo branch wo kɔ ansan steel blade no at the left mahu yeah okay na no ene nya ne ntie sɛ arahosɛm we yasi na arahosɛm asie ne sɛ obi ni oyere wɔn ate atɔ asuo Tanum ama wɔn mu awu wɔna wɔn se asɛm ne nyinaa besi w'anim as assemblyman dada na wabɔ adwuma nso asɛm no ɛte sɛn ɛba ne sɛn ɛyɛ hwanya wɔn kɔ hen ɛna ekosi sɛn yo na Poku Piesie wase ɛyɛ ɛda ukuada ɔwɔ de ho ɛna yɛnya ne sɛ Sadraka wua ɔne ne yere afia ɔmokɔ afuom ɛyɛ ahyi de bonkofi last stop baabi aka no ko grafia na dan no enko be ɛna nya nteɛ sɛ ɔmo ɛyɛ afuo Honorable Assemblyman dada hello honorable former Assemblyman Honorable Samuel nsuo ni to say ya Ghana Telecommunications na ewiem esesa we ensi wo UK uko Dubai e bi nsi ho aje se Ghana Honorable Assemblyman hello abusia John Pacho we na sa ye reconnection ne mame na abusia arehosama asi ye enie obi ne yere obi ni kunu wo makara busia ne mmasa wo mokɔ afum na no wuku dai aba de si ye de assemblyman ebebo yemu asaba bi ogina na homa no network no e faint kakra enye ono a akurase o nyasem ketwa na my able producer executive sie and director of operations wo be hwe na fa yenya wo mo abusia na wo Facebook no and wo Facebook no arehosem da bia yeti asem nwa da bia buna hafo yeti asem nwa da bia asem nwa afi etwa mu saa abrantie ba ko mso ogina eye tano so heye asuo Tanum ogina bridge so de ne bayo odan ne ho sei nsuo izau within 5-10 minutes na wayera nsuo ni dinasi until se wo mbe ya amamre ne amane eyi apaye ene nsuo Tano bofo akwa Tano asutano a oyiri bra epasi no yare ne kasa gu nsuo wie ya mrantie tigum twetwaw na hwe ya ne so abrantie ya betensu ani hwe bibi wo wiase o bibi wo wiase papa bibi e wo wiase na ya na ye de niema bi katakata niema so o de assemblyman no ye ne di nkoma obohu kwan ya mfa so a wo mu hu funu no e wo nsuo no mu nanso nipa mu oduru pa senko betete nsuo ani o nipa mu odu senko betima to nsuo na se nanso wo mu chirichi bra bia na wo mu nhuno na tam wo mu ya amamra ne amane awie egu nsa no ehwa te gu nsuo ma na wo betete nsuo nani hwa wiase ehu o bibi wo wiase o tumi e wo wiase o tumi wo nsuo mu o tumi wo wie mu o tumi e wo ndiam tumi wo afuom tumi wo dwam tumi wo mochire bibi e wo bola so bibi wo asiye e masofo bia na adao me say e masofo bia na adao da se bibi ni asiye e masofo bia na adao se bibi ni dwam e ma obia na adao se bibi ni mochire e de ne wo ho osofo ye no to abeda ha bibi wo wiase e ma obia na adao se ensuo na eda ho no eda ho keke na ho keke na ho na mokobo asu se bibi butu nsuo nani a
enka Presbyterian Methodist ni Anglican na Apostolic na Resurrection ya ayi a friend say Pentecostal Charismatic mo ko basu a ya mo ko swimming pool mu dabi mo ko ensu etinim na makwa ko basu ti se na wo Bible mu no sa nsuo no so e wo bosom sa nsuo no e wo bosom pamu e wo ne bosom tano e wo ne bosom ensu atrabotene e wo ni nsuo muna moko basu no ndu basu no we na sebi na odim num yu na opagya ti asema basu e wa nyame agya nyame oba nyame onkunkuru sata na so ta na to na ohwe odin na so wo akwada na yewo me na mete ha no me na me butu ha no me danchem ne da ha no wo be ma di matam na me nkyere o se tumi no ode ne de ama no wo wiem ode me so me de ama nsuom ehu na bia wo nko obi se wagina asuo tanom da anajo anasa homache se de yagina ho bi saa da aka bo se bibi wo wiase eya busa taxi drivers de wo mu hu wo mani so wo ma twi kasa kese ne nketoa wo ma twi Ford no wo ma nante anajo no sa dramafo kire de wo mu hu wo mani so anajo tamomu du bridge so a ka bo hu se bibi wo wiase osofo bia na nida ho bia na ogi sunsum asem di bia no oduru ba bia asuo bia da obegbo abem pepe me wonsuo bi e wo ba ko ni aba ensuo no e wo ba ko ni aba brepam ma kire mo ensuo ni di ye friend fa asemche on so mabodi di ba ko ni aba ni bi onim sa nsuo no na wonfiri ba ko ni aba ene nsuo no oba fom na ensuo o hote sen enkire wase na me kire wo mani ye na o kese ye Nyankopon de tom wo wai timane nhawo ensuo ne friend fa asemche me so ye friend fa asemche nti madamfo no sa nsuo no emre bia besi atwam na me mma ha ba makotena papa akokora wadi mfijo ha ani du osunya ha ama na ka bakosema kire me wase sa nsuo no na eye powerful and still edaso ye powerful me kire ba bia nsuo ne da okwa akoba akoni aba ka kire obi ya se odo wani kire eye ba akoni aba run about okwa ba bia mo fa Japan no tena ba bia ayi wo mo wo ayi Sompa ebi wo na wo papa ndua no busa se nsuo na friend fa asem che no wan sa nsuo no na emire bi abese na twam cargo driver bi babi nye ehoye apotobibire sa nsuo ne nche ehoye apotobibire ne abotane ne chese eho etan eho na sa driver no pese chinchin ekolodu a opese ofa ho oduru ho ape ne waka oduru ho ape ontimi mfre pepo no na waka na papa yo kan asenkyere mi owani ana o ka kire se mmere bi na otwam kwafu nti oduru na sa taxi driver ni jake ne sa aka ni jake gbegbe no se he krachi yese ana o kire ne de onye o ma aka no so sei na ka na tu otoduru pepo no so ho no ana o ka kire ne se ada na da bia uduru ha ya wo fa ba bia honye no na o se papa ya na mpesa me fa ba bia honye no na fe mi jaba bia hoye no ma wo so efiri eye ba ko ni aba ebesia kɔ saa kwan no so no na so hwɛ ba bia wo fa na ehoye atɛkye na ehoye munchima nkatantanta no da bia obeduru ho no na nsuo ne mma edi agro wo mo no aduane wo mo banch ne wo mo board ne wo mo fufuo no wo bia sigya so hata ne nema wo ho nti ehoye na so ye ehoye na jare ehoye na kitchen ehoye na bibia nti ewu ho so eho afo da bia no nsuo to sa dan awia bo sa dan eho afo enti nsuo ne mma ne na busuafo nyinaa no eho na mo no mo aduane didi wo so ho na pesa ofa nti uduru ho pe ebe sɛ wo ka no emfa ho bio driver ni nu nya sutie na ɔman fa ne benkum so ho no ka na ntim bio driver ni na mfa kwan ne so bio asɛm amakan opa akɔba ko ni aba kobusa na praku ene ba ko ni aba hene ene de wadi akonwa da bia de onim eye abakoso ba ko ni aba sɛ nsuo na efe ne fa asɛm kye no saa abakoso ngwe na etisen nsuo nda so ye powerful uhu ne ketwa bia na ɔda ho saa no enye nsuo ketwa nyame ya adom ɔkyena mɛkyerɛ wo nsuo bɛ sansia na sanson awusunya ha sei empanimfo binim atwi wo mani nanso how powerful these rivers are enye bete ebe ni asuo ta no ede na asie ede na aba obiti moto so awakɔ a ɔne ne yere wo ma fira to nsuom na wo ma wuo ama wo ma ni ayi wo ma takyere manyina ayi ede na asie network ni muaye ne a mo ma yenko aye DNA no ɔkyena nyame ya adoma na yakɔta nom sie mbacho ama okay yanko okay me da se producer na se yanko network ni muaye nti yanko DNA abusuafo ne to wɔtwere to paper so
na fa hye fridge mu nyame ya adom ochena ensuo no nti network ne nye babi assemblyman ehɔ ya kura afei abusua ko Facebook na ene fa ensuo de nto na menko DNA ma kyere wo mu dada na emra ye kopie mu ewo Heavens Diagnostic abofke fa me kotama na ye wure mu no me da se abusua join me wo Facebook ewo Sompa abono nwotwe pa meeting adu no ensia enyumakuo be se edunan ena wo mo so asena dwumadie ne sede esimu edu nti no obi aba ose me pe Sompa FM me pe Nsem Sisi me pe kamasem mame me pe drive me pe sports me ba jose wo so wuti me ohwe me asem no yenka de enimu da ye be ka de enimu no so no ye be pachew yen hyeda nka de enimu so afi join mo Facebook tama ye duru eye H-Lab ye wure mu no enie papa na me na me di akire no ochia mi nimo na odi me nsanifa no sie kwasi Joshua edi achi ona otwa video no abofke ni mu nyina aka ho afi ya wura inside hade me bato yemfa bibia nsieu because emramu no se DNA ba wo mutumi to nsafre eye H-Lab na court na wakoye interpretation of the DNA to the judges and the court because judge no onye lab technician enti ye free technocrat no ba ba chirichirim e de a kire na fe judge na hwem no de di na dance ya saa na me nso so me ye me nim de bia wo health ho me de ya ne se me kire o se fakwan no ne ehu no kure wom na ntokwa ne mpotwa no etontwa now ya wura ho mopa mema me almighty above abo video no de course wo office wo nyina wo hwe no na wo like na wo comment pajo me no na ye program nti wo hwe like comment ye wuram ye wuram once ye wuram na H-Lab chief executive officer one of the officers the officer now otenam ne yemiensa for security reasons nti emu baako na ye wura no officers ne mu baako CEO no officers 3 emu baako a yetena edi nsem sei na yakwa akowura no afi join mo Facebook ade de ma me hu so wo mo kɔ hɔ na afi mani agye mo hwɛ saa na mani agye wo da mo hwɛ be se me nya nipa be se 100 se CA about 828 can mo 830 no manya nipa bro 60 70 no mo say you are enjoying the show esa na mani agye what I say afi hwɛ yes monka fra nya ya network ni de nsuo na pete se ni saa pepepe papa na odi case ni bre no na shata de fita no hade ofiri yamfo papa na obebo okon adu se osusu se ana onim se katkis no ene ne baba da no ono ena ohye fufu na netimi fufu no ena de ohye tuntum no ono nso ena oye akwara ba ya no ne papa a o se akokora no ene ne ba no ada no ena papa na obebo okon adu kire me no ono so ne babe ma ba ko ye nurse ni into a health practitioner ena me deni di na tisa brante ebra bi me pesa chena akwara no ena ote ho no ba ko ka ho na ba ko de ne ho nsem so de nyame ya no so beba Nsem Sisi na CEO ede ma eye H-Lab ba bia mansan nyina age atum de whole bunu ahafo se ope ba bia confidentiality comfortability obetena se adwodwo ho from papa be fa ho na resource na beba no eye accurate precise exact eye H-Lab wo mo ene eye Greenland Pharmacy di nhwe ne mu oko municipal hospital la ho ene ekoye sa DNA no abusia ya wuram enie hwade o join me Facebook paper no da envelope no da ho no yenti ano me wie mebo video no afehwe hwade envelope no na CEO no afa no abusia envelope no yenti ano nti obusam sem pacho menti ano ena me se ti ano papa na umbo no kwadu katkisi ne hye tuntum no ena de obebo kwadu no ena ohye fitana ntimi fitana nurse ni na ye ne ba no afei akwara no gina na chi no akwara na ye twe ho amanso die ne no on na gina chire no ena team ni nyina nsi gu cameraman na MCR fo ni nyina ebo adwuma afei o chirechirem mu a chire ye se DNA no emfeli ena ye nye no wa ha ye aburuchimam na omokoyo na afei wo mo de aba to wo mo de ba de tie ne se de otwe moja no kora na otwe wo H-Lab ho no enyo ono na oye ho adwuma na kampeso wo ko se wo ye hu we anim me wie nim ni H-Lab adi nkono afọ watch them the technicalities ewom any question bia ntimpa cho o question bia no fafa eye Facebook nyesa
fafa Facebook o question bia o DNA ho no fafa Facebook menim na ye program we na me H lab adi nkomo the next 5 minutes afi hwe ade join wo Facebook join ye ba beti envelope na no bet na esese o mo education entete kakra ene nsem a ewom enti onte envelope na no abusua hwe ade onso wa yi a kire no envelope ni nie ena o sementi ano ena abusua ni nyina kire se tia no nti ye di nkomo a owie a na wate ano afi hwe ade join oba beti envelope na no ogusu a omo education na afi wate envelope na no dia na ni nie alla afi hwe ade abusua ko abofie fam ko akiri fam ko tama oti me petama na wate envelope na no asa waskipo me petama na oti ano no na tama oti ano no abusua hwe papa na o ye catechist no John we Facebook na hwe de o ye o say Jesus Christ me bumpy Jesus abusua sa so hwe twere na fobo wo ma betwere BC no wo ma twere HND ni degree so we say nya ize abusua hwe better we na me pe no wate ano awie hwe ade afi hwe wo de hwe de catechist ni ye tama no nya hu die ne no hwe de catechist o de hwe papa no so o de hwe ade o abusua go Facebook na papa no ni hwe catechist na nim tama wonte ye no o de hwe ade me say so wo wuso no nan ni aha ote hana me pe no ote H lab no ote no we nyina ye ni hwe aha afi oyi oyi ato ho afi hwe ade o obebaim wabaim afi obey interpretation o de hwe catechist no o de hwe ade o hwe catechist na hwe papa no so o de ko Facebook na hwe ade afi o kenkan o wi afi o kenkan abofke hwe so benya audio na mame a sound ne banka me pepa abusia yin obi so sana den na na kan o nche ma yenhuru de ewo mi a wakasa kasa yi abusia o chirechirim me able above kino I'm so confident in what I do. Say, remember, the sanity, such as that one, the big dinner, they are kind. Now, that's part here now, or visit. According to the statement was it, the alleged father is excluded as the biological father of the tested child. This conclusion is based on the is based on the non-natural release observed at the STR located listed above the DI equal of 0. The probability of paternity is 0%. Indeed. Saying admission according to Aquaram now mountain by any a year upon a reported injury in the back. Sana admission. It is really new panel number by the assembly around. It is the cemetery. The auction of that. And not the working. Silent. You are true that what is more than 12 seconds. I put a retreat with the Louis and you are true that what you are numbers here and the mouth. Send a embassy, the human service of the human service. You're true with them. I know where you will be. As you're true with them. Not put down one numbers now. No good for the retreat. Wherever you may be, numbers in every office, nothing in any asset. We have said, the way a correct mistake they do assign. And Sunday, if you walk, the Bible reception, some of computer dinner actually. It is the Nicola group with him. But the queen inside the order, you all in Indiana, you are sanity, it may be in Indiana. There was a new one where some mission. What this thing is that the alleged father is excluded as the biological father of the tested child
Not just say, the Nadia, a year, Nepal, Sana Masia, Hey, you. I just for more Jenny. Hey, you. I just more Jenny. Maintenance. And the Ode and Diana, say big channel. Hey, I said, whoa. Papa, wepa. Tamim Sadiwa. Tamim Sadiwa. Tamim Sadiwa. Wow. Where was it? What you witness? Udi Amuntio. Udi Atrasu. Yeah. Hey! Hey! Aqua was the word there. Hey, you. I just for more Jenny. Maintenance. And the Ode and Diana, say big channel. Hey, I said, whoa. I was here. And did the Abanyana say, Cat Kissina, Papa no, Edia Sunday bed dime say, Unim say, on in and Baba no Enyame. I was your DNA test no and the Facebook. Now we already answered the Cafra. Yania, who DNA test dano, any DNA test, any DNA test. DNA test, any. And the H lab say, a 0000 and a negative. Should I say, Catkiss no? Yakwachi ni moja ni hunsuo ni niema de akora ne fra ya omede kwa bruchima mu koye DNA test no. Test na ba ne kire se akwada no nye catkiss ne ba. Tietia. Akwada no DNA test ne se enye catkiss ne ba. Nabusia? Drama course wo court court. Drama course e won Nsem Sisi court wo H lab ho no. Mabo tape ni bi a kire si na so be ya sa tape. Na hwa o cheche bu ye ya na o se ewurade e hwa na catechist ni bo agya oba ene won konkono no se ewurade akra na nyame ba papa so boa wo ba hwe no no so wo yare ba hwe ne sai akra nya Awuzia enye bete enwe we na fomo at long last results number na busia fa to trimu se me wie na mbusa H lab se enti ebetimi nso aba se papa no ne nada da but akora ne nye ne ba no se no so ye possible but test na ekoye no enye as to say papa no ne nada da but as to say when enye makwada no eno so ewo ho Hey, enzengu machines mu o. Yebedi nkomo sisi ya. Abusunya join me wo Facebook. Team ni nyina na ye wo ho no. Temaka cho san tenasi mu obi ensisiu. Eniti awafke fa me ko ho na me hwetama wo mo announce wie no. Hwe de catechist ni ye so ye ja oba ene ho nkonkono di mu. Asa awurade me da ase. Na me say later entokwa nka ekoso ewo eye court ho no eye Nsem Sisi court ho no ene me office ha no na enye bete you know after so your interpretation area na say before after abusia abokwe famiko hobio famiko court ho famiko Nsem Sisi court ho na yenti eyi no abusia tie me hwese me na me nsabeka H lab na fe yedi technical enkomo because enema bebre ekoso abakan bebre nsem bebre abakan bebre ensem bebre abakan bebre first born so ensem betuko H lab ho a DNA test no fabre yen enti ena ye wie ye no ena
abafke afi o de ye fa me ko tama ye wie ye no na ye ne papa na onu mom sese wadi bim according to DNA no edi nkomo ebusa papa sese waboka akora no so first na wo hwe no sese DNA test ne sa ba kire se enye wo de akora ne nye wo ba enti no sese obehwe akora no ana se obeye den na yeni kan entie we ye papa na wadi fo no de odi case ne beda ye no ha yentie papa no chia mi ni mo eye interview team ni nyina so gina kire eye video no kama wo mo so a wo mo eye adwuma yentie papa no emra odi bim wie na owo H lab entrance ho no yentie kakra Osinyopa yesopa yesopa nyamiatum osin mbombe bi results na baba say ana say who results na something na ya sabe na yene papa no eye interview ene ebusa ne se sen ena sese wo fa no o se okobona busu apanyina mane o se okobona busu apanyina mane se nyame adom wadi bim according to DNA test no ene ebusa ne se sese akora no behwe na se onhwe no akora ne nyame ba waguma ni mase as catkis ne yire ne manyina pono se wakofa akwada sie mo arrange after this stage ne se benya oba ne di nkomo a papa ne se akwara ne nyane ba according to DNA test no so akwara no enye ne ba but misu but also a question Fabra ewo Facebook nyasa wo da fa question bia fa Facebook ni H lab edi nkomo enti me busa H lab say can it happen say ebetumi aba say ebia me ne no die ana me ne na dada betakwara ne nyamba na so eno so possible but lab na ekoye no enye asu one na dada but rather akwada na waba wiase no eye hwan ba enti papa ne abaya bi awo osenyoba yesoba osenyoba yesoba nyame adom oseyem concrete DNA results na babontin sen anasi hu results na sembe so na aka se me hu results na confirm se akwara no enye me ba ja sembe na abeka already nam danas enim go ase no doso asema charges o muka nyina bia ni ho aye no kre akwara me ne na da Una kwa ne nada. Ne nada. Bwana oboami. Oh, na mafani se mi se mi teacher, mi try na dey P1. O yo chire ni. I'm America. Mi se ma mi do 72 years. Wa ba ko mi jim dada. Dada. Ana ba ya no nso mo kana so no oboye bu mfie be se. Ana tama no won tire no. Ono dey o be say 20 something years. 20 something years. Na che se de no mo kanu na no pre ensheda eni. Pro bia ni. Enti aba ne se ne dia se na wo kan ne de wo ye. Se mabu mabusu for manie. Obebu abusu for manie. Na dia asam so na be kan fa Sompa radio no ho ene Sompa TV. So Sompa TV dia ene Sompa radio ni workers ni nyina asida nam de mamo. Damasi. Na mi hira mo. Enti se just say no kan nyina wo na boy. Se eno ho no o ye ho den. Eno jam se me hu mabusu for. Okay. Jumbe hu abusafo na o wadwen bi wotim se be hu abusafo se mo be si wo ma na beje sika na be bibi ande mi ka mi boy de meje ati abra se akora nde onyam ba nti nya dia mehwe no o den de say amu akwa atin Samuel yo mo opani amu akwa atin Samuel kurobisu catkis asori bi catkis ene DNA test no say
enye no kore akwadaa no enye ne ba eno no so kire se oni akwadaa ne nada ba akwadaa ba no so abodin se akwadaa ne ye papa ne ba be na DNA test ni so proof se akwadaa ne nye ne ba ye wie ye no na ye ne eye papa no mo de asende bre bo no kono de se oni ne ba no na nyem no ene ebusa se papa DNA test na ba wo nsema beka DNA test se akwadaa no nye catkis ne ba enti o ye den opene na ochim se ono baba wo hwa bofra no oje tum se mra me DNA test ya baba DNA test no results na ba asembe na woka yo me da mase edi kan no me da onyame ase me da Sompa mani janso ase ene sa tim yi nyina na ade na mo ye no mi minim ho hwe musumu nim ho hwe eti results na ba mi ne hwe ka akola na magia tu se obo adwaman ene wo akola ndem ma mi ti magime na behwe no uti se me so nyame be frɛ me ti mini ase bia ka bi na sese no papa no tere se ka no ono the boy nti se no be ne den ka de dia me ka se betua 1000 kra nya ne mi ntua ka prɛ adentia ne akyere ne se ahyase no oge tumu ama osoma ne wofa ama ne wofa bae ebe ye amane ne amamre e de maame eti se o se me boa ne wofa ne de awu na busu apani ni so awu ba e ma osoma omo de ne amane bae no ebi ti ase omo nwuye enti ma ne madanse fo so o se ye ne ba akyere no o se ye ne ba enti anya ne ba me magia tumi ne ni ma so twe bia wakora ne ho bi enti manya sese ya no mete se o se wona to akora ne din no obesesa no anabema din aka ho a odin no de no kure ne papa kora ye fra no kire enti e ka ho ma me amepe to akora ne din no to o se me sesa no so a mesesa no o ka sesa na mesesa no ba sese so ne akora nso tumi bi oni so tumi de adin nka ho ife me papa kora sa na ye fra no yo e da mas so Sompanie akatia panie 98.9 FM asema ye di akire almost be say 1 year ni no ye yanka sam na ye ni nti obi ho de na sam ba na masem na kyere na masem na hwe bra ya brase we mu dofsu ebi court ebi pro station CID ebi NI national security eduabo bam na me say de ebetwato nyina ye ntwa manipa ngu ansa enne ye wa ba funum de kwantempo a ye de hwehwem babusia the only thing is wo mo see ebetimi abase one obi beda but akwara ne nyoba yenko na yene the chief executive officer CEO edema the most reliable and confidentiality ye adwuma comfortability nso ye adwuma na wo mo ye so quick in terms of response ne resource Heavens Diagnostic Services Chief Executive Officer Nana H Lab ena bono ene hafomantama nyina obi ya de nimu no ye ni nkomo ono na ye interpretation no ono so na hu no Facebook kama okita DNA resource no CEO Sompa FM ni maadwe Jamili ya na what to say Nyankopon adom na ozo Jamili ado so je twa me fan to crowd they ho nya kra mo be obrewo na oho ayefe papa ya na nsa ukoye no but I say oho ayefe papa na nsa ukoye oh abisi ma ya o ya so abisi mi fra mana o kala ya no me sa no There is a only I mean, she had the academy champion. No count. Mo shia de sa ya hunti mo yo see you adaroma ya ka DNA ya die ya na fe ye nwura mu nko enne de ebeye ho a wo kirikiri mu na fe ye nginkiri mu na nkasa ne ni ada questions bia ye wo yo medasi nyamisha na itia me mo chia patiefo nyina so ena ohefo nyina ajo anime DNA no adidi a ahyenso dia ewo enipa akwa mu no na se nyankopon yere no obia de no stronko enti untumi nya obi a ye DNA no eni obi de adekro entafo de kra enya adekro enka na de ni daso a fingerprint onsa the team ade so na draw part in face bi oso owoso
na no na eye reliable yi pa na yede hu se no so bia de no bi de ense entire na eno na na yede hwehwe hu se we then we do baby na I say buka fa amanfo tumi ya hu bi kaka na e ko fa nsem ba enti de prince no de sesi bia ni ho e wo ho a etumi ede nsem bia ba ho no ye krojen pa no ye DNA na DNA no tu ni moja ye etimi de ye ade fa na ode eno so aye na se ni mo ebri ubetumi di aye na je beboa ama o no fi se beboa na ade be ye de mo DNA sanete na de o mo nyina ne se DNA no bia de eye sonko o be fa ebia free o ma me ho no fa bia free papa ho na o de aye wo de eni se ba san hwehwemu bi bam na se ye akra ne DNA na ni aye papa no so de na de amache a ni se papa ne de no bi ni ye den api akora no edim sa na tie eni se papa ne banko ade a o DNA na papa ne DNA no ho empropro wa de du akora ni and anya ne banso a there's no way betima be pim this ana DNA no me bono tofa kakra na obi ati aste wo twi na sana etie afesi wo yemfa de ne ye ba wo office ni mu ba ko wo ma interpretation nye case study wadaroma akora we de no moye ne san mutwe moye hwan ne hwan de na afi ye mongura ye resource na nkasa na wankasa confirm mayen said the yam yen wo court no yo me that meet you dem mesra o say nka omudini de nka me me ka say mudi nka yinyi fi bi nka me pacho mati dem mo no de wo mi say ye beti matchi papa ni muja atwa akra ni muja etimi de ayi fa me si echi enso na die de nka no na ye fa ni pamiensa ba say no sa na ye kakwa ntino akorana ne papa no ena ye omo hwehwemu no le mo no maame no should be in the noon sa na tie maame no so no enyim ya we ya we etino we kai a ye ka say ye mpese ebia emrof ye nye wo Ghana ha ye ne no kwani ye nye wa ha obi enu wo ye ndie wa de call amanone ne ekoye na odi du amanone ho na say when you have proper identification, omunye. You know, I was say, Apano, you beji the ID card, photocopy of an ID card and picture also. Apana also passport picture. And akorano so any form of identification and ID card. And the picture. And a sample no so na ye de kono so no. Ya na ma papa no as enchenie bi say ono ne sample ne dia kono baby na na mo sign ho na your form mi so mbe fele kakra the form na mbe fele na be mi yahu say wo yi ni ade ansana ye ni na bum na ye dia kono ya kwa akoye enti in a nutshell sa na tie sounds ne ye ma omo nti e de kwa results na ba na be kire say ya na papa na akora na ye papa no eba ana say o ye excluded say enye ne ba and excluded ne kire say wo no hunim enye oba enye wo na wo no nti no sebi sperm na ekonye maame ne mani ya akora na enye wo dia basically sanity sperm na free papa dum no and the cross genetic information ni nyina that gene sem ne kan ni nyina was sperm no so the sperm na enya kwan akọ fertilize inkosia no maame ni mu no be develop akwara no na de papa no ho seche ni nyina ekọ ema no but the mechanism badie ni dia mi sebi lab adwuma ya chepa kakra si bibiri mani bibiri pa ye spawn se akora ne stew ana won stew ana se ofre odada ana won ofre odada
and I said it is so and it is answer. And it is a dear society and only a Yanona saying and yet only a edition. Okay. Family to no. Obituary so is not Yanipa. And the DNA and you're coaching and the bar and the bar. And I didn't know. A bad dream pass will be transferred. So transfer there, that's a wedding. Yes, it will come back and hand to you, yes. And yet, they are obey to be transferred. Okay. And you can be transferred, dear no partner, and yeah, a human on Sanan College who need precision. But the meaning say any professional, well trained professional, when you're to Papa College, I was a tuition member, like I said, who dear no transfer. And yes, he can't Indiana bit my dear. Warrant to say a bedroom paper through. So we said, we would transfer. And I said, I don't I don't know. And I will give you issues, Nania. What do you mean? See you. Once I call HIV, hepatitis, no more. A boy, how say negative, not just a windy. Bisu ho am say 00 no ni bi nti die na we die no ne element ne ye negative kire say enya oba ana ye 00 ana say ye den ya ne component ne ye den say u bi a it means sure ni say oh yeah the probability say akra ne oba no 99.9999% say akra ne oba okay ye nya negative positive and na say nya the ban so I better say there is zero probability to say Akrani Yoba. And zero probability to say Akrani Yoba. And I'm not sure we in a test which I say exclude exclude which I say on count. And as I say, sooner for me, Akadano, Papa who's winning. Yes, and yet, Joe, Mammy can't stand back. You can't say DNA in yet acquiring any bar. I don't check up on any now. Okay. I know 7 years ago. You know the empire who air course not me, you are no myself. Okay. And so I fire and on fire in your 1 year can you? Samoma. What we are saying is, so you'll be nice. So if you are not, just of course, fertility clinics now, I bet you'll be spent. Near that should not be fertilized, you'll be no money. Sure. If you are not 17 years ago, it's a one. Now, send any part of my doctor's no money. Thank you. Well, and Uncle Yawo. What I'm just saying is that, and the test here, and yes, solely for the confirmation said. Akorani oba ana enya oba na is a whole sperm and enya maami na na say anya mo na emo no ye nkantra o say enya oba nto ne na anda e no de na me hiwa no ne anya no ho test. So I see it's no proof say na emo no say dia say ka so ne na enya mo dia then of course one koye any special procedure be use sperm and the question na say automatically or na dey only die. So no be banner on na India na na. Na since here na ya ka say nya ne ba me die no. E betu ba say ode na anda. E betu ma say ode ne die no anya dey. Wanyem. Na so be quite me obi da no issue condom. Ana me bo ahun na party. Sure. But the test as results here the obegin and no. It has nothing to do the fact on na da no na anda. Here na ya ka. I see. Yeah, I see. On wanyim na na sanyo no ere. Wanyim no. It will kind results na. First sentence na. Match results no match a year team for results in cramming. Results na na dozen. Nya na me takai. Sure. It is maybe what the abeti ma kind first sentence na ka dia. I see if I'm na menkin kana ansana makin kanti see was a meeting we ya. Naturally say enti afi famiko school kakra. Enti se na wo mpese o mu hunu se ma me fa me dinye na Poku Piesie be ne abaya ada da eno so mutimi ya sa test no mu se woni na nya sexual intercourse da as long as say akoda na ye ne ba no eno so ya another test ana me boa. Oh yes,
one case bad be a go and also be a review bi the nipa ne ba na ya de ade ahye na se oba na se I say sperm woman ya be examine first sperm no mo so mu di mi ka be o je sperm no wom ebi okra sebe oba yo anu sebe but hello e ba jo mi tie o obi on ma sebe abayo anu ni underwear on na ya adịrị no share underwear no bibi ka ket mi nyungum ni ade underwear na ba na no so ya hwe oh na sa ye apart from say sperm no so no obetima take fluid oba na si akọ die na hwe say pan die de uma na is the who show question baby ni 3 year car no ho e de o ma e car the underwear mu ni bed sheet no so there you can have proof say you pan bad them hodom. You can also have proof that nipa ne bad them who say wetin say your proof that nipa ne bad them on any die but ni na na ya na eye obeye ni ntem na your friend say interference zoom them okay yes what chen na chen ha no say na ebi ko abayo ya kana say ni ebi an oni papa we wi no sebi oni dana oni we wi no oni obi for say den eko die akọ shiso aha iti ababu from na dia na o de ma political na say we beto review mu you can easily check say oni na da na say oni na you can do it but emo no enye say wa twen atem dia o penu akatem ba be yen sa na wa dilute information and how we need to be in gender bitima and see you results na o chechire mi kire DNA paternity reporter ye de be ono there was a statement of results. I say the alleged father is excluded as biological father of the tested child. This inclusion is based on the non-matching about your brother Bishop say you only low say aleleu minka if you first sentence no kana ni yan recommend when you talk can biological no mean that what I would say is that of slang na papa biological your pattern say obetima biological and obetima you be papa but na you know he say was stepfather so sure biological na kan biological no say there's a part say enyo no ne onye me ewo akwada no excluded it say enya ne ba the client and also the patient in question na mo kana say no papa no results we say akwada ne nya ne ba enya no onye mo maame no it's as simple as that and we stand it here but see we brother Bishop na me then say the probability of paternity is 0%. Yes. Probability say chance say e betima ye the ba no e nil enya ne ba okay so cha 0% say but sanka dia nka ne ba that show say bia o the probability of akran be ne ba ne 99.999999 no say e ne ba and now na no agi no agina ko baby I see. Kakra oja etia no sana senate no the results ni crown e die oma de omba lab ho eye heavens lab eye test no nchechemu ni nyina ne say papa na amode ne bae no akora ne nya ne ba I see mate but eno no nka say papa no ne na anya dey anda ende eno de ntimi improve and the man fair no account mo bi an kan no check man no mpacha no account and see you apart from DNA paternity tester mo ye the results ba say no the when am mutimi sanso ye bio even proof of paternity no there are other tests or other baby simple ones I don't cry any boy nya but ya na eno no one limitations kaka na me sure ba sickle cell so be a sickle no yes you will be a fellow will be a A will be a AS will be a SS what you say edu ana na poku ni obiawo na poku ba no
ebia anapo kwa de won ha de man pen so otia me ebi otia me ni obi awo na akora no ye be no mpe be ya na de eta ma de ba de eta ma nga fa akora na kwa abuchi the first born for no ele fa ma kwa abuchi o za abuchi for no pe prove say akora na oba na nya oba ìjọba fún akọ àgbòjìrè bí àwọn yẹn sọkẹsẹ kẹfọ sẹ bí a anapo hu yẹ aa sọkẹsẹ hu yẹ aa sọkẹsẹ nso fa baako furu maame hɔ wọn afa baako afuru papa hɔ gɔn nti sọkẹsẹ no ɛyɛ hu yɛ aa ɔhun na maame no nso onye no nso yɛ aa automatic yɛ sɛ ɔba no yɛ aa patoma yɛ n'akora no yɛ as. Poku Piesie, very simple. Now say, according to AS, actually free. Obi ho. Obi as na be I see. And then only 1 year. The second time they open charge crime say them 50 cities at 30 cities. Oh. But I don't know. The a man here who say it can exclude say enyo ba but to the dia. Ebi ana papa no ye ana papa no ye na maame no ye na akora no ye se ka se wo ene SBT ebi papa no but ebi ana papa no nya oba no mo do ne maame no no so ye ewo SBT bi woni ntire I see. And that second friend there na enya so reliable but it is free straight you said they making o check o bana buy AS maame no ye papa no ye free SBT free nya oba. I don't know budget in the budget, but they are reliable party and one DNA. And the first move for the and say, Bashada checking SS ni A ni O. First born, they told me the premier for my experience there. It's me like that. I don't think I talk confirm how we are but honestly speaking, Kakra, years of practice in Kakra. And see, apart from the okay, any other test book, Moya H lab, say by material phones will be who at least one boy and TSS who is means, though we are clients in that idea. Madam, Heaven's lab there, yes, it is Gia Doctor Yabetrama Giano, and it's kind of quantity, Ubahonuma. And another name for Uncle Yano Unze. Yeah, who is a lab, man? We do at least 3-4 years. That's all much for stand now upgrading. Okay. Oba and I'm said, man, Yakwan, I'm for Uncle train you a year. Yakoko for Faba. Okay. They want to cost so far there, but a bad woman, Yoma Akukwen. I see. We are committed to giving the best of services. Na me dem catch us be ko ma me papa no do so ti de na me pa ne se de bia na sana say ntin pese ye service ni yafo da bia na me wona be du bo so me na me sika nyina sa me ma no na me de twa ka bu mu na ti me say ye pese ayafo na obia ti ma afford the state of the art yi pa ni aye say obenya standard results but ne bo anya den enya I see ikikoma de o compare open labs ni born from Heaven's lab, each lab, put it in life pharmacy. It's very sure. And I say, I want to be so bad lab now. And how frame it? Oh, frame ya, you're bad the chain, sample will be a man, you do any extra amount. The other labs you will call outside, I'll do extra money, daddy. Okay. Maybe a TNT na be en job, but you need extra amount to be I say. Yeah, use Quebec. Crobia, it's me call. They arrangements. Me, I'm what I do, come here and Baba Chairman. Okay. And sanity any doctor for be juma your medical team so sorry for near juma ne companies invite here every year near koya no medical examination up for the fair month so okay who pay ni panso mani mu so dia and me na pa penimu na me dia nyuma dia new be ask di ma juma mu na pa na mu pa ni ma yiwe that's all. Any so muna nipa. Na I see we. Yes, minia. Double force men kan kyerɛ sɛ wɔn mo wɔ asase ɛwɔ hɔ. Enti deɛ ɔyɛ no wɔ ha no wɔn mo wɔ asase wɔ hɔ nti wɔn ayɛ ready. Babu bɛ. O do mama ni wɔ pa yɛ ba do mana na we dey. Kan wɔ tia.
What change na my na what chana my na. You na na no man dey any opa. Da mo pe shop my da e chete ba be se ya for no. Bi pa. Sio. Anywhere that say. Yes, that's it. The Chief Executive Officer or that Heavens Diagnostic Services ano. That friend Nana H Lab and I know a D N Comono. Abusia, the Eddie radio any. And the month na few ma asemi you na oboti nan tokwa diabo atembidie pro station me say die betwa to an fabra. Ye nkyere okwan no. Ese de kokoto a fa kokoto. Ese kwa GP anima ye be kwa GP yente ya na post ni bi ti sampa ejiji nkrofo sika efunu ni ekunafo sika uni ba bi aduru se kyerɛ ba bi aduru a security matters intime nka nkyerɛ IGP suma nipa free and cry pips omaba akaka kra bi na omawie ote entina si mo binsisi ba bi agana ni wiase aduru no ye global world Yawa abefunum de kwantimpo world 21st clinical daroma the sciatica expert in the debre wono enti ohini bi agye wasase wasisi waton de amawa fabra yamfa nko na yamfre ne sanana seni na simpacho nokra fanasase mano so oje achinye no etintintinti yawa house of chiefs all the 16 regions wahu enti say Sunyani ha regional house of chiefs wo eku a ye friend disciplinary a wo frem panimfo ahemfo say wo ye mistake a na ya twi wanim na wo maka cho say kona kokoye kwan papa wahu lawyer bi say waji obi sika oso de ne be ko Canada 135 million enfie mienu nie say embassy ni kura no se na afi na wo ma wona se ka sa America OP2 enti o chena sei ye fro na ne tena se na moka na wo na de be ma na titia ohini bi nso wo domase sorry kafra ya na domase ni domase ohini bi nso wo domase ya ono nso asase sem ya waton cashew ama obi uwi wasen afa akire ase akwa akoton waton cashew asase o amobi ya yen krata atoso uwie osen akokofre ni mont ni bi on se ska woni nsem to waso akoton de amano ndi wei otifie na wo tete wo de o ba nem kase 1 ne hia asasem no eni court 2 eni ebia Sunyani dumase number 1 traditional council wo mo could the powers of high court nti o white se na wo court no e wo paramount bi amfamba ha na mmom se enko na nanomatene nkonwa na enko court a te se dumasia de se wo de fa bra me kan office na otua ma wa fine ensu atre ayemfo binim kota asase ma school ni aba ya bi sofo kukuro na no ba betua 70 million o de oba na de ama no nti emma radio no so ba so ye tintin se ha uni sa me yo hene me krote hene me jase hene me dabe hene udimi agro na kasete ma me chiuda dia o ya chiuda dia se wo mu ho a sai tintin na me mpe no na mama ni para ba be kana sem so na tie me wi a me njeje adwuma no ya lawyer fo atuefo but ye wo ho kwan se oba ye man kana sem se na se ni titie ba ye ni ho kwan se ye jeje asem no ene fatu trim ndi mu a mo se na adenti amoma na kwan ma na be kasa ya no pa che bia wonti adwuma na se Oko police station you make your complaint on a charge sheet so you make your complaint on radio. We are embran se yemfrew na kasa. Sa ukasa won kasa. Emra bia ye ni jurisdiction bia ma ye yiro se bra be kasa te se court no. But ye wo ho kwan se mani pa na obo kwado no be ka nanum asem se de sitie a okita danse. Na danse nim so a ye wo ho kwan se mo be yi ho ano. Sa ukasa men kasa, me na asem ne no me se men kasa. Ne hian se ben hwemu ahunu se asem na obeka no okita danse tie okita danse te se we ya ekita min yema kwa so obeka ana se yemu hwehwemu wan beka na asem owie na so won kasa we will let the person say as it is
Ye a ye comment nya de ayeko kasa na sa na tie de awanya de e na sa na tie de usisi no sa na tie de papa no ye kromfo na de ayeko court ye o matete ye ni o nti ye obeka na sem sa o mu wi a na ye jama tiefo no you are the judges na ye bia homa na de amamo that's all enti fatu trim so yo hene na wato asase de ama obi e wodomafia opa sign ko ochena no papa na ko fra brantie na pa na cho na no nka anti sana so the documents ni be semse wom na me de call lands commission na fe mi hunu sampa wa na sign ma no kopa dansefo no say yampa na ma hu say the same land na wasen akoto ama new mont ni bi na me ko sa documents na hunu say the same land with different documents but one person who is the custodian and atomana nana ubenu hu so yo hene wo kurum ha. I'm telling you ubenu hu so yo hene wo kurum ha ene de opa fatu trim nti de ombeka na o mahimfia ne se akwaye omuade na ubu ho a nka asase baako obeton ma nipa miensa ubu ho a obeton asase baako nti e ba sa ne mama na beka na sem okawie a memani ni watem memani ntwampo na kina de yakọ court okawie pe na wo ho kwan so yi ano na so wunyi ano a na ma kire ne appropriate quarters say the original house of chiefs a memana kọ ho owi amama do wakọ post commander na de asem ne court quickly na mama afra asem no na omo de court so uduru na judge kan asem yi na o se wo ho kwan so timito asase baako e ma nipa miensa the same lander omo jama akọ a mema wie madwuma afa omo wie mo ma court ni nsem bi ewo mu no ma babeka na se court no so ka se unu hu kwan so ye saade no enti seni a mra no so ma me hu kwan se me follow the issue at the court na de besi bia me bo matiefo amane ndi se oni madwuma na obeka se radio ne ye bete ade we bra ya bre wo ho no 1 year ana krata we kita me ne resource aba eye DNA a kita na e kire se eye 0.1% say ye wie ye obi animu yo obi asu nim sire ndi ukodi hwan yatem obeda ka kire se chi akra ne yo obeti for school fees bra se obeda ka kire akra se oba no ye ba for school he se bia bonim entokwa nim empotwa nim nti odasora no papa no so ma akra ni ska untimi ka ukodi na tem na odoko police station no kita nkrata we ya obedam because untimi kwa yire ne say kotua akra no school fees udi agra obedam okita krata e chese akra ne nyane ba nowhere in the world I bet me dia kwa obeka jen say he owns allegiance to say on akwada because DNA test proof say hey ebi kura na bia akokora 72 years ebi opushi ye maybe ana nsuo na emre nti amfa na abrante ebi so nya na panyan zeno this ye kopa akokora yi na ye kope girl no nso si emu yeso mbenya girl na mame a akora ni nie abusian camera ma ho kwase me yini de to bet me pese ohu akora na enie na asem no awore ho Hello, Baka. Wafa, na wama wie fie no. Outdooring no. What can I mean? Wafa, wamu sa bisim enkrenkrom Olista area hono. Ehwa bai. Na me pese mi bie fie na no a. Metu akwada ni din. Eya oba ne ho ade. Na menya area bi wo ho a. Eda no ya no aduane o. Yebedidi, yebenya restaurant a. Yebenya ensa bie bi ni aduane bie bi. Wonim sa hwaho beba o. Mi hawa no. Unso waka o. Elia hey. Edru memena dana kwasie da. Akom ya. Mami musa kwa hande nondo ye premeni. Wafa, wo buani yi. Ma wafa se enembra. Mami nchire oba bibi. E won krenkrom ha ya. Se wonim oti ye bo ajanhye. Ba bia prageafo no wo no. Enkrenkrom kwan na no. Se wonim Dr. Mo Hospital no. Opposite pe. Ma was a best fragi bi ewo. Mo eye the latest ewo area ho. Ye frɛ ho Shipoke Depot. Ma was a be wura free. Why
Hwehwe, kata waya hotel. Dabi floor ho nyina eda ho. Obetumi aye engagement, wedding, outdooring, a house. No rain inside nso a. Ye wo restaurant, ene ye wo beer bar. Na beer bar ho no, say foreign drinks, local wine, yamamu, amahodo so die. Afi wa bobonsa no. Die ye bubu, die ye tuso. Ene die ye tase so. Na ho nso ye neat. Open natural air. Enuane wase ho. And from a papa right inside the ho. Afi restaurant no. Sour jollof, any akoko, fish, plain, fried rice, tilapia, banku, okra stew, fufu, ampesi, any meat and quine stew beer open. Chipo, ke depose, right inside the hole. Ebi anawono, oda special diet. And mutuo special consider beer and nikotu. Nanyami ya dumwa consider 2nd July 2023. Ye beer restaurant and a bar no ano. Oyagma free joda. Eko pim consider pay. Sawa location no. Siwa oti yeboa. Enkwanta enkrenkrom busa Dr. Mo opposite hope anase ufri no pe na uko Olista school no ke obeyira busa se flag ewo hen abrosan na se hope 05563440002 and after manager 05507224400. Hey, you ever buy credits where you get up to 20% of your money back before? Make I tell you about Vodafone's demo promo. See, anytime you recharge a demo, you get up to 20%, whether it be short code or your Vodafone cash wallet, or you don't use credit transfer to your number or someone else. And now you be high tech, so you don't use my Vodafone app or any payment app. However you do, Vodafone go send you up to 20% cash back into your Vodafone cash account. We'll reload here, but then you enter. Top up your airtime with 5 Ghana cedi or more in Vodafone's demo promotion and receive 20% of your money back straight into your Vodafone cash wallet. Recharge and cash out in the Vodafone demo promotion. Vodafone. Medo, Mr. Anopei, me pesi ye din komo. Oyere, maya krado, eya semben. Medo, na nsai die, me hunu wo sonko kra o. Na me giri se wo di biribi sie me. Medo fopa, masesa mensa menom no. Fasedama PO Abrantier Distilleries Enterprise. Wode bono alcoholic bitters abadwa so no. Odo, woni me die ema bono alcoholic bitters dance no. Dabi ka kire me. Ye de yankasa ye mamu enubena na eyoye. Odo, eniye, ye nyina ye benom bono alcoholic bitters no. Dabi, enye obia na otimi nom bono alcoholic bitters ni bi. Oba wafa afuro. Oba oma akwada no fo. Ene obi a oni mfinhye du enwotwe ekro no. Ontimi nnum bi. Sa. Odo. Oh, semishia PO Abrantier Distilleries Enterprise. Ode bono alcoholic bitters ba eno a medanase. Odo danas. Se wo pe bono alcoholic bitters no bi atu ahwehwe wo mo ewo Sunyani. Plot number 33. Esu akwa ewo bono region. Ana fre 055907862 ana 050812160. Nomune nyansem FDA agi adwade nkratoyi yi atom. Ase avei Bellaland Learning Center, Bellaland Learning Center. Eye baby a wo megye nkoda free eye bosome miensa eko emfie miensa. Enti ebi ende ne ochena wanya appointment bi ye na se wanya eye krata bi se koye adwuma opani se mempa akwada amono na mempe ba tanda bi. Unim dia akra no be yenti mane ntietio. So unim Sunyani baby e fro KFC now Groovies another place. Nenchen ope woman siesie eye edan bi womode eye agege hobonsa toys e hope fef Bellaland no ho kira kwada no se CDD nante na yaje o ma me picture na de ato ofene pene de akira ntia kwala ni nsu ya tete mantie ene wo ma enim de e won kwada antetie mu 0241282533 ofre busasen pacho school fees ni esen akwada na ekwa eya to biscuit bi a friend of CBL West Africa ebe ya odin ya oso hwe manchi airtime cracker sister ajoa oton tilapia ewo almighty wenjira omedo high pharmacy o to location nasasa Antialis opposite Len Frames supermarket ne de yesram on opposite wa starter
adwo a ho te sɛn na menhyira wo udru Linda ho a manchi airtime manchi ginger manchi digestive manchi milk manchi shortcake ena manchi jam abuso cha ebi ana pese GB gu so to a mesrɛ wo mo amwo eye other places no 0244 856141 ave unya manchi na pe miso fruit drink nyunu yɛde anka ne kwadu ne abrobe ne amango ne apro ene pineapple ena ayo apro ne pineapple ena ayo nti hyɛne nso wopɛ dodo atu atoma lenda frɛ 024 6270 221 mamenkɔ ɛyɛ enkrankrom na menkyia chipo na menkamfo chipo wɔma bie new restaurant bi ɛwɔ hɔ efrɛ wɔ chipo restaurant o se yɛka ne sɛn restaurant chipo bar and restaurant yɛnom sa serving for a kind of restaurant university for us a kind of restaurant na we make that kan ya mo bia ya bia new bar bia friend no chipo restaurant ya bia bar mo bi oh ya friend chipo restaurant on tia se jai ai uduru ho a ya to duane ne nsa bia bi ho Dr. Mo opposite where you see flag me and Sadodu aso besi wo flag him obey engagement wedding outdooring o de ko ho show kama chipo say freno afei wakwaji wani wo chipo ho awie no odi agro abeda na ochia minimo me kon madam me kon obuwa o mattress nye papa na ata complain na madam me kon so obuwa how can you sleep on your okon mu tu aso so madaso check o mattress ne bia na enye royal foam yebema o pillow free ne bo no so airfo wabura wie na wanom nsa papa te se bono bitters na wanna mattress papa to se royal foam oda so na pa you complain of body pains wa mo Sunyani na bosoma adwam yatete bo no so ntiko ho Kumasi bar stamina ho haya Sunyani Kumasi ukude adwam ho bar stamina ho 050 9225927 Aveso hwe na o mattress no so eye royal foam ba still Philippines waposo sisi wo ho abonso na obodi ni mututu nkase ni mututu a me ba cha Kumasi atonsu agogo hospital tema community system Lashibi Bowers Club Kofodia adwoso bar stop wase o hwe specialized or expert bone disease enkase ennompemu cancer specialist no ene attraction friend Ba Herbal Center Dr. Bano no or spinal cord wachiri bilamu sisi wa jonku ebia ubodi ni koto baby afirichi ana jonku stroke ni hypertension ni diabetes ni akoma yade ene akoma seye 0244083482 na one Ba Heba empenifo ending komo makache said no monsa papa wa no monsa papa de chi hangover tie hangover no so chewa aje se ofi yellow no hwe sa yellow ne fi ya sa wa no monsa papa te se bono bitesa ya shedade enubna ngabanuro ene niema frafra ema obonfron chi hangover na esa kokko ni sisi yade wanumato na umfiti kronso emayi a esanse ye helps ntino na ye bitters ntino eye ntino mu adwuma no wanom sa papa bo se hangover achew hangover no so chi ade achew bo se why mre ase wo ye obasa especially wada so machi be se no miensa no nan no na wo ye obasa ene no gise wo fe na fe nkra so do se wura wo minim na minim nkra se yellow naba se fe no yellow bi wo se ma ya ene ye wo boa no mbono bitters wo me ye no okrum ha ya 0559078629 na one bono bitters mpanifo eni nkomo afei udware wie pe kuzu ni ho mata ni bi wona ne tena kama ya na ema mata ni bi kura ya na ade bi ho isi yukuta nkora mienu miensa wo foro kanka enye ya bada kora na ba ko ye keto a oyisu sebe pampers o pampers enye ntubon se sebe wajana na afa ho sango fon so pop brampa cho nzumu eya koto comfy baby wipe comfy diaper and afei comfy adult ni mpanifo dia and a baby diaper ne wiper no ene ehwehwehwam bi mo ha wo mo wiper nye hwam se kase
By way the any moton from Turkey, 100% cotton or the sunflower oil a wono. Anoche drugstore call a new town. Abrosantin no opposite stores meaning in idea 02432326666. Joycam Roofing Company sent Chancey Papa Fee, a more 15-year solid warranty against fading. Goy filling station there war Titipoli now STU Kwanoso 0551000900. Haley's International School for Bako School Pa that you benya fapin papa. Suku ayam pama kwadane suku fees na ochina kabe bono. Playing grounds oho, CCTV camera oho, well furnished classroom, ICT, yawo piano, after school care oho, library oho. Baby a Jubilee Park, Dr. Kwame Nkrumah jina say oh yeah call is one no free no 0241 587644. Odo bako a man free school uniform. And a Turbo Ventures say water closet and or ton for free China memo. Now the friend of completeness who has a sheep kumabeno. Enru 8 million. Enru 800 Ghana cedis. And at the editor down on also no. And also enru 5 million. Now hand washing basin no a B 1.5 2 million. Or the asema making. Or the konakobusa say water closet no. The edibot down hono a saying. Na kobusa baby na busa say a saying. A Jintao sanitary a free China and an atabo akwa faba watete so or the amount factory price and your wholesale price or factory price. Ne the other so kakra no akwa ban 10 bia be kono mo se yi niema saa quality water closet. Toilet quart so e wo ho. So unim Wawashia station okoba ko ni aba ba bia ka se nada package Wawashia station no UK opposite kwabina do ko Newtown no so mo ye kente wa ase ho no mo Oda Konabusa say water closet the tar down hono saying enuru 300 enuru 400 Ghana cedis. Quality so. Opa friend Abusa say me boa 055 3288616. Afi onya water closet papa fa Fiepre also call Ohima enkwanta. O tra Fiepre run about na. O call Fiepre friends oil e wo benkum e na Jokana gas filling station wonifa. Uzo amuso so na de bi after Jokana gas filling station no. Mo ya adwuma ho nyina no pai ne mo ayumre mo adwo. O tra ne pe Abrosantentini Gribi esi ho store room number 8 ase ho. Ufi free place ne ba na fair store. E free ho Ohima Enterprise. And the area ho sin nyina so ye Ohima Junction. POP oil, POP fiber, Biden oil and a Sky Deco na ono ye sold distributor e wo bono half mantam nyina. Oto a ba bia boss nya bia wo de car be kwa kujawo. 02037219906 and a 055668815. Eja Abraham Herbal Center say Branaun in Tonchia. Eja Abraham Herbal Center. Say ya date say enum kankan enum prasti. Ana say hepatitis, prostate enlargement. Ana say ya de bia hinto ni pedo sexually transmitted disease. Me bacho okwa ono ne ntonchi aka say me na me ka kire o ma menchia madam be friend Benewa star Benewa ho te sen na menchia eye magazine adwumayefo nyina masagojo oni master Longon master Bafi ene King George of King George car decoration Edaboachi o King George in chen ho sa papa we na si asondan kese e de ache eye kurubi e osunya ha no Edaboachi Emwajo na Salome also owo magazine na menchia Tonket director of operations and a Sojaman o me offer gas filling station o hear me of watching chere dia bo o want to say oni ma me akua 1 na me shira mo wati obuase betes eye aduro ye heba gonorrhea na syphilis 05413052287 ensuo no atonti forma ye nwunu kama ene weda ne de ne ho aba disappointment so bebam June July we su di agora wo banyim me ba cho fakwa afum Jackets Agrochemical say adom 480 SL na do naba fa bo eno bai ne ho ba na nyini na fa bra dwam na gya emfaso wate ma menchia me nkura asefo ni nyina menchia eye twa ho kwanta boma asukese ane muamu area ho nyina emre owa ansen amankoto
afemo amutie me ewo eye wamfie nkura ni nyina se papa bi da ko nti shed am che ko nti shed hene ene me nkura asefo ni nyina nkran kwanta nyame ama brofuedu eskesu number 1 number 2 afei dwabo so akati so debi so atuna kwam se krom kwam pra krom afei eye mo amutie me so ewo asiri in him Islam information center am chia me bana owo ho no o ma ne ye fese udu Cote d'Ivoire o mo tie me so ewo Cote d'Ivoire ewo eye amanguo information center eno ewo badukrom na Diagnostic information center so ewo badukrom ena komfawo wo mo so etie Ghana fo nyina bokutu aminanom wo mabukutu omutie brahafo nsem Diagnostic information center so ewo eye Wagadugu ewo Cote d'Ivoire mamu ho kurubu efro Wagadugu ewo Cote d'Ivoire akuyafo ni nyina frɛ 0243715539 now no wo mo eni enkomo pajo LPM ni yode wa mo amutie me ewo yamfo sister Linda want to sing ne se mo nka abobia mo mfamfa afidie no ehwe ba bia o de nka abobia fafa ha obi bi yira police station de ba high engiska radio bi no giska high engiska engagement wedding na ba ye ope popularity afabra ha ye boafo nyame mfasa amba aye na aba mo yamfo ne mpatamu a do ba o so wo Tano North or Tano South na o de nka abo eba ba bia free ninti ye bete so de amount ana wo adwuma ko bi pese ye mo ho dawuro wiase nyina brownfo nyina radio station and party pa eye sompa tu number bia no betia ne se dedam sa ya boy ya ba Sompa TV Sompa FM ya boy ya ba Sompa Teu puno enwa naucha Som 98. Nsem na sie na wana se muntie na munhwe ni din awa na now say Ade format any mente nas Endi odeya nanya ni diana se bigishano. Hey, asemwe wo. Ade format any mente nas Endi odeya nanya ni diana se bigishano. Hey, asemwe wo. awa anana now see dem bio Papa we pa tamim fediwa wow is it what you witness ana say udi amuntio udi atwaso ye tie Akwa wase bwede abusia nyame ya adom ochena yeni abaya na owo akwada no bedi nkomo do die ne nabade but still ye pese ye perusals nsa na mokabrofo no yenti asem no die ne na proof but doctor so akire mu se obetimi na ye sex all right papa no so was 72 there was 72 na ye kura 40 plus no ye kura no 72 27 twambutu akura so 27 years na ye kura 40 ne animu yi ye kura ensu tere bia na agene 72 weze beti asem bi firi oba no ho se ada na wo di sa abone no se papa 72 years katkis wakona humje mu ono nai ono na ne ba bia se akora ne yoba menti ase ana ono wada enti abusia odi amontwan menunu akora ne saa na fe mohunu ayi apart from DNA no de ewo mu nso ade format any
Minti nas. Endi odi ya nanya ni diana se bigishano. Hey, asemwe wo. Awa repeat it. No, now say that. Hell. I did for my tenny. Yetie. Minti nas. Endi odi ya nanya ni diana se bigishano. I don't mean to me wo. Asam no ya one papa. Awa no now say that. Papa we pa. Tamim fediwa. Wow. What was it? What you witness? Now say also I dey odi dey. Hell. I did for more tenny. Yetie. Minti nas. Endi odi ya nanya ni diana se bigishano. Hey, asemwe wo. And it's a friend in Nsem Sisi no. I was here for 0543 989 Mamenchia me wofa chreme. Na SDA hospital ho papa na ofre bebre mpo de sen. Ye aja don't call. Na menchia taxi driver 210 Saja Zira Mozato. Ene me ma me fo ni nyina mbom de ma akoma mi bomo 0543 989 Sister Akuya also your store wo SDA and say na wo hwere eye wo ma me wo so me chia wo one Akuya banche and 024798 adwa banche ya hwe adwa banche sompa hene ba akopɛ ma no fonfon sa na obrenya ba manikum no 0247989998 na menchi ano ye Nsem Sisi o ena wo kan say ye hello Nsem Sisi o ana wo kan say why new emre new hey o amankoto anasa aboye ma anasa ansen mewo amankoto aboye enso ni to na enura ya toma BBC sa papa bi enedi anto na enura de wo papa awurade memene da ye beba ho Matias ye bo ba se ana yanfo ye ba ho nyina bo ba mi etibu ha ye beba na ene memene kama siamo ya ansan enkomo bebre wo mate yentie won Nsem Sisi so e na baby America kwa kodure se dia si wotanom yi a were hotem na yete ye no kure nyame anim akuafo ha nyina wo bia bonyenya efrise ni ko pe bibia bi oba ni okunu ene mebe de ne nam me hunu ya nkama nkoma nso ability onyankopon enka emuho de ya nipa de yebewu onyame ensi omo ebipa Abraham okun mede omo se otumfo nyankopon sa meda asenana bye bye me so meda asmamenchia evangelist Faustinatia or wasora ni din ede Unity Congregation Area 4 Damenchia Evangelist Oliver also Fiepre. Hello. Nana Poku Piesie. Yay. And Nsem Sisi o. Nana na kan see. Why new? Isaac nie. Hey, I know we on one. Mo. I just obi ho ye. Obi ya ho ye. Nana papa no. Professor chere say wa ko ho ana ko en o ka say nyaw no. Dia ne test ni chere say akura ne nyane ba. Na. Omahi se na mo kan de o me yo na ba di asa ba ba ka say meno na yem di o ninda ya o town. Na tio azeki difference wo one na da bo one na wo we test yo mkoye no eye one na wo akoda ne ye ne ba but enye one na da test no mkoye ye no obetuma ba so one na da pen but akoda we nye ne ba on na da pen se no we de ne se ne difference wo but we ne ye one ne ba but enye one na da Sure. Sure. Nana Pacho, what do you mean that Mesro?
Me ba cho mate. Me nso me da se. Ma me nchi acho won kwantafo nyina. Eno age, one brago, ene kone, ene ima, ene mu amu ho nyina me sure sem ho ye esum we wo ho by this time. Hello. Hello. 0247 989 and 0543 989 Hello. 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 Nsem Sisi o. Na na can you see? About your new cause friend. Ogbe ahaban. Ayibido sonkalo from Dahome. Number 1 from Dahome. Yentiwe. The two and you know what's Ghana and babu ni na say. Obi awa odin obi ba chediano. Onko onfana de man. Obi awa dey. Obi awo ba che. E ma no di go for me chepa. Enya first one for the Nsem bebre o. Eti obi awo di akwa ko che obi di akwa jo akwa no ba ni ya. Banana me say. Ya bisa na it lad say. Den ye to obi be dia na aka na ko che ni pakro. No for the suban swaka ho. Eti ya bisa na it lad man da. Mate. Hello. Mitiopa. Me say ya bisa na it lad man say. Den ma to be dia na ipa na ko che ni pa na for the suban ka ho. Are dey be sunsumu asem we nya eye abefo. Ayo. Matinda say. Ahunahuna no so ya na eka ho. So wonnim na wonyim se wom mekun ba bia manyina duma ko retirement no me ye panyini wa adwuma mu ha no nti bonso anyim osuro the young guy be the ex guy be na for na kwa akoda chena wase ayi na mma o na nso sa na ye ayi manager idia ensem bebre. Hello. Nsem Sisi o. Ana what can you say? Ba jodin ka so free. Nana pacho Madam from Mr. Santi in Seattle. Hey, offer Santi, boko de. Yametumo na pacho sumpumwe. Yangopo no mpa ebonti ya ho den. Ye de radiasi. Bring us your camp by boom. Amen. Enye bete. Onkan ho beni bring na. Amen. Amen. Ipo for betire eti audie. Ye Yesu boja edomenu. Amen. 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 Nsem Sisi pa. Nsem Sisi o. Na viti abeta body. Ti nipanda wo kuro no so no. Nana enti papa no kwa na abaya no ne ho ya ne fa. Enti o point say ono na aye bibisa no. Aya asemo. Asani dia ehu na do so. Well, yeah, been an hour canoe. Or get the age, sorry, the years and one. Now, that ne boss and the nana we now, Wafana. Maybe we said here, Ewo, etin or pese of upon biso, etin. Now, so, wait there, when ya de Nensa Koto, Yarifo, dear, you may be. We are there, they are ready. Let us say. Hey. Say no. DNA test na professor akwara na nyene ba. Enti otwaso ahwe na sesen. Ayasemu. Hello. Radio Commander. Yey ba ko pe. Good evening, King Chiden here. It's a friend here. Mahu dada. Commander 1. Mo tida. Boss. DNA test, I think say me DNA test in the yarding. Papa no, or ne ababa one at the shiada. But you say no, a bit number say a no. Okay. And if you are down the sperms, my mind here, then I can't buy it. Grandma, I need to my banner, I didn't be great here. Oh, we are fast. Almost paying for this album, born no, sound a crack to you. You to me sharpen and man hotono. You know, dear test, and I'm in a papa, dear, admitted. But say, Sana Usuno. Let Adam Susuno, Sana and Susuno, Nana, without say. Mr. say, I abaya be nobody did not suffer Miss Cotri, and Miss Adentia.
Amisa dentia. When you dentia guessing, you know, Mamenchia Odi4. Amisa, guess some many. Hello. Hello. Nsem Sisi o. And I can see. Hello, I'm Poku Piesie. Yeah, mo mama. And by John, maybe customer gentlemen, me friend now with that. But what is a friend? I don't for Piesie. Young folk could have been say. That bonso. Hey, Namonai. And the Jamie, you want some time, and I want to see my total radio. I'm a radio access me now. Oh, Kafra. Was it crowded design? That bonso. And you may buy me fine. So I told me if I take it up, my family part. If I am going to a far, I say, I'm quite about money. Okay. I bet you won't ball like so. Okay. And what I see on Member Hawaii. Matisse Mutie some papa. Yeah, I'm a connect a phone so and I told radio. Ye Musanto battery. Pretty car, you don't know most someone I told radio. Oh, Kafra. And then the Manya, why? And then my husband said, you know, money. Mo, and your mamma Musanyo Mumpoma or my 18 na. You. Let us say. Yea, radio no mutie ni say. What on for advert ma my especially mo ton eye emfidi dwuma ne nku adwuma ne niema. Yea. Whenever honsena adenso ayema o. 0543989989 and a 0247989989. Hello. 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 Nsem Sisi o. Sisi so a. Sisi emo ni mo nyamfo na be kasa. Mo hwan ni o? Wan kasa. O fasie. O somfo. Mo se kasa. Ase mi hu, ma sheda se. Bra. Yey. O. Kaya tutuna. Ka wo ho ba dia ma. Because where my mean the real was a crabby affair. Or some friends are winning. Oh, sir, mammy, let me try it. Amen. On your then now it's in thing. Because so big baby say, no, flower, we are born by Amawa. And yet, David. Only nyame kasa direct. Only nyame kasa. Because I know say what check. What did it tell? Mama. Yay. Now we see a crown. Sunya. We say the car America or more fianza. Caribbean car to say bia. Kaya governor. Baby I say aboma baso. What did it tell? Amo twa ma wu ansa. Say I know there. We say omono kukuta kofuano. Say wo a udi mputu bebano. Ye be se wa ni munyam no. Na kukuta kofuano. Ena ye home. Banzere titena. America commando. Ye we say commando. O ye film. E man krofo ani ye nen. Aji. Papa we o ye governor. Tizana na Poku Piesie. Me swa e ka che o to nkan amane ba tra wi a o te yanfo ati wi ubi se wo ko wa obi kura stroke betina cheno Davi nani age onya pressure nani age ba de na na etiti no na be shira pa because uni je te mekanika Davi pressure Oma press action mo ni nyina no te mendwele he. But the ultimate tiena na Poku se bia o program bia so ni wa ya. Ewie. But na ma dwe bone ne. Ka so good status no obi be ko na nim no eye ni pa ya nti no e na Poku yesi. E ya chi asie mame. Owa ha?
obi antimi ni obi re abro bi anyere nyi obi a bibia abra o kan okre misi wa che obi otie sompa bia mera se ochina josi obesi form sie amani ti fam jo me pa because se me kasa e wa sompa me ma me no mo hemfo mo tie no me hu se maga akwa no akata wo Edi o kasa wa sompa na o kasa wa any other station bia na aisa wa kasa wa yen no o kasa ba bia aise what the toilet so na otonyo ya otonyo Merci. Hey, Rose. Hello. Hello. Nsem Sisi o. Na o kan si. Me ba cho odi o kasa free. Pato kali ko kuma na ka si. Aguna. O so kasa free. Aguna. Aguna. Eh. Aguna ansen. Ansen aguna. Eh, kwanwa yenti o. Na. Dati. Amen. Now. Amen. Now. Nya ba ho ina no. Amen tumu kwanda mo. Amen. Ni ko jana pa la mo ho ba wati. Amen. Na mu ma pa wi jama ti na ma ni kana manya. Amen. Ana asamo yi aya yo. O ni papa ne ni na ko ti ti ma wi. Na o ka ta no. Na bo ta. Mama yi ti ana yetisa na megire no muhu no ya semu yo megire no muhu sto ba no muhu no alo na ya semu nti megire no na mi bikate megire no no mutu muhu no nti ade muhu na ampa jana nka me free assemblyman na homa ne tekunyame ya admo chena ye beba sa asem no so na oh me kope bibia bedi o me den na ye wuo basa kodwa ntwe ne ball nwun wei amafike pema bia mboni tenta na abasa na ngame ko mkensi amen da tiami swa nso da se kodwa ntwe ne ball so ka wuo de mempe o ha wuo de mempe aya semu hello 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 Nsem Sisi wo Braham for how no kan ba de binchi me ba cha odi o kasa free ana bo sia kuni wo fanji na tsai mon pai bonti ye ho edin no bre ne wom ya la krista tinana neze na na sam no omu kan no para na mu kamera hoya alana na na so mara no mu kenya na se omu kan no ye can report ta na da be no be oko ho so bi wa jo se da no be kese odi bi ana wa ni bi ozo wanche sisi ya no sisi ya de mikita de ye kamera embra ne se yenkoye DNA test na yemfa nkwa buruchi ba mo yemfa results ne ma e ba ne ya base cha me wo njeo obi ya wa ha ba cha manenge Jeremiah chapter 17 verse 11 odi akoso oyiba onyi mai sisi ya oyi owo office won to de yenko papa ya odi o ne say o say de opre bibianya na wa mfana kwa mpaso no o te sha akokọ hedi a wabutu kosua enye wo no ne to le so obebu ne nemfa agya na wiye no o be kwase ana ya mamre mu obi ntu kosua mu obi mutusu dabi kisha papa na butu kosua no so a onya so wo buri tisi no na de omote no omoban apape medase yes medase eni ntia me se
me pese me ne oba no so edi nkomo no because ya wie mmra no sese pese ye kɔ amamre ya wie mmra ne de ekura mi pese ye kɔ amamre no ye kɔ nokre ye kɔ mmra ye kɔ mmra ana mmra dadi se nya ne ba ti ye kɔ hɛ nokre ye kɔ hɛ nokre se one ne dai ana se one na na trona girl no to papa good because you say no mmra na ka kire se nya ne ba enti ye behwe nokre ene amamre wo mu ne se one ne dai bet onye ne ba ana one na na kora adwen fufuro bi ntia ode yesa eno so nyame admo ochina abuzu enti mon kama komanto yem ya wiem asenwe ne yentwa so because abaya oba bia nso nim ne kunu oba bia nim ne ba papa oba bia gwanyin sa ne yemfa na wotwe na nyim udi ya pa one pass na pe uhunu say this particular person and on me that very day na me ye danger no you know it 0543989989 hello mami nana boko de na ujina hen mo ka na so wa ho ye boko de wacho yenti we Matraya na filma to me. Mesa homa no so ya she say. Ya some to yo. Ya ba me ye tie Nsem Sisi ente me na. Ye tie bi me beta. Ye. Na eno bragwada. Eno bragwada. Na me wafa se mo madeda. O madeda. Yo. O go bi na ya be ante nana na Poku Piesie o mana. Mo tara yi na ya do mo ye sports a. Ene de ya ba. Na enso no to ho. Ye ya na samire mi nkonto mire ni mi nsusu ani mi mire yi. Ene maburo no. Ati enage. Ya mi shira bebre. That's no man ko so pa ni die don trim franka. Amen. Eya chi adomafo e wo nyina ma me wale. Bi ala tonka. Wati. Oduru eye showa ho kurudumu a domafo nko a mikromfo nko a abusia sima mi ensenta no mapon na ochena nyame ya admere de yakaba beto aso utimba mutama ebe fo 0543 989989 0247 989989 hello Paja Wani Eno Boko de eno mare mahu dada na wafa bra kwa me ne ho ye pa madam fu be friend Joe Dakati obi di car bo no se de na no bra kwa me si hwe ne nan ne ma me no na mani age se nana mo ye nyame adom me no ko si won se se osha ote ha aboke so wa ha aboke so wa ha wase wa ha Mase me hu na cho. O wa ha o. Yo. Me tiano. Waje uso. Na da bi se da me trema me nyamu be bresa no mapo. Ahoma no. Na ahoma na she. Pa. Nana. Mame. Papa na asam no. Banu na wono kure o. No kure ne nyina gina ba ya no so. Sawa hu. Se de wo ka ya no. Nti banu na nim ni kunu one na anyam no. Nti no kure ne nyina gina ba ya no so se mu ko ba ya no so a ne ebe hu no kure wo. Ochena yebeko ba no so na fa yakọ kobusa no kure wo mu. Sa. Me da ma se mi ti amu nyina. Me da se. Mamenko eye Ghana Post na menchia wofo say mame ke won to say na menkura Sunyani High Court na menchia registrar any belief no mo amwo registry ni clerks ho nyina any high court judges any circuit court judges makonta eye brekum circuit court judge abi kachira konta se mechia no ene eye mi mate ba ko o administrator e wo Sunyani High Court Vincent Ousu. Hello.
Hello. Nana. Yay. Me my brother phone na ado. Ya jamoso. Me kasa free me kasa ba Nsem Sisi so. O kasa free. Nana Nsem Sisi o. Nsem de esisi na o kan say ye. Oi, Nana nya bete. Na o gina hen. Me gina bi simi afra me Kofi. Mo Kofi enti o. Nana me chia woni abejafo nyina me chia me wo fa se ma me nyako. Ya jere oje so. Nana me bi samode ba ko. Me tie o. Mo djuma wura. Dr. Blessed Foster. The friend Dr. Blessed Foster. Aha. O cheda no pe mugu ansa no be bia djuma na so bie ansa no be sesamo. Ada na ubisasa. Nana team na no de won. Won. There's from morning show. Na minim e support so e drive. There's a won't mean program niti. Nana me ko fun babia me ko me ko aduma bia me kita ayi me fun. Ebi why na yes ah. So ni maybe why. General manager no. Oni Ofori. Okay. Wo mo na yes selections no. Nyame nhyira mo. Nyame nhyira mo nyina because nsama mo ma yeti no. Ya buna jere nti ase so. Nsama hinta o. Wo kokwani no wati ameti obi bia. Ono so ba juma basa. Ya no waka kire ayi o de sen. Last me ka sa me toto fiama. Ai. Je ma me nyako why. O de ama ma me nyako o. Abro anyako abro no ma je no. Ana ka jense be de kakra nti on team free nyame yad mo chon balance ne mre me. Nyame ka mo nyina. Mabenchia madam Fubi oye electrical shop ewo eye zongo so na electrical shop no eye oye nurse ni ayi mame fako. Hello. Good evening boko de how you? Ansing na monai Samre control for number 1 number 2 for monai mo so monai yenti we nana obara ne papa ya se na go mu kakra se mu de anu adi ho ya asemu mese edi sene no kure pie ba papa ndi wonti men ka se wa anko ko de ko sa na ususu no won sa na mi susu no we de mother ya mo kasa from experience. Nti sana misusu no but jadi be si ya na ye se we ya me ho ni anti mame musamo ebetimi aba se okoho ba enye ne ba ande ebetimi si ipo oba onye msu no ni mi kunu nti no sa na ebe fa no mate hey and as a first born for the Nsem bebre o Nsem de bebre kekera na ni nyina so firi mu mo se ya mo so mo nka no kra nkyere yen ebi ka no kra bi so nka no kra o na mom direct yo ya da wase wai na me hia so pa nti mi to number me ba cho mi wie pe me de me number ne beto dwa na wa frɛ me wai me ba cho yo me da se mama nchia ofansu wo ye mere one oyere anso ne to no ni ebe na ko baby ati so no gata ninti sese ya tu free ho ya woso onso ko talent ni ho hey na so for mama ho metini nka che o well hello why new amadu ya ni yanfo fo mo ho ye nana obia ho ye yo de da pro so no asemi nana yakopo nshira mu pa amen asebo ya na mebi no ho na opanyin bi beta sisi ya no the blaster now o mo ahisha to no e be de pass obi betu ayi free match no team no won team no ano ashi pa yakopo nshira mu ana mu nshia Brazil fo yes nana emre bi ndila meka sa wodi no kore na ti ho no last
asɛm wɔ yi ɛbaayɛ na meka sɛ o na sɛ neɛ ɔbaa deɛ wɔn nim bɛma wɔanyɛ mu no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ma yɛn mpere ho angyagye asɛm no na deɛ ni tɛ ba bo nɔkorɛ wɔ mu na wahu deɛ akɔ wie nti na mema mfa saa nɔkorɛ no ɛnte na adwuma mu nti no yɛhu ne sɛ akwadaa no nyɛ ne ba nti afei na mebɛpɛ sɛ ɔne ne daadaa na ɔne no ada pɛ koraa no a short na ɔbɔ ɛnyɛ no kɔwura net no okay short na no mmerɛ short na no mmerɛ ɛkɔfrɛti wɔ bi na kɔhyɛ net no mu ɛbɔ obi ti na ɛkɔgo saa ɛti na nyame hyira mo paa na yɛmfo so awerɛho sɛm asi ɔkyena na ɛbɛka ho asɛm obi abɛhwɛ saa mfoni wei a yɛbɛhwɛ ne yɛbɔkorɔ no yɛbɛhwɛ ne yɛsisi yɛ nnua yɛbɛhwɛ ne yɛha yɛ nnua wɔ kwanbɔne bi so saa pictures na abɛtɔ hɔ no sɛ obi ahwɛ a wɔfa tu ne hofo na wiase ɛda hɔ no ɛnda hɔ ma yɛ ne a na namo ne nyame yɛ dwom no sɛ kyena namore program no bɛba ma a yɛho sɛ ne siteɛ mekyia tɛkyerɛ ɛhene afirisipa hene susan so mamenkyia nana afirisipa hene nana ho te sɛn mekyia wo papaapa yɛbɛba hɔ na yɛne waba bɛdi nkɔmmɔ ɛne die kwan so tɛkyerɛ adoroba mamenkyia yamfo nananom atra nkonnwa ɛne ɛyɛ bɔmaa nananom atra nkonnwa bɔmaa hema ɛyɛ dɔmaa hema ɛne ne bodyguards ɛwɔ hɔ nyinaa Ernest yɛhyɛ sɛ ho yɛ ɔsaagye fo ɔse adeɛ yɛ ɔman hene kyeame yɛwɔ dom ase traditional council ɔkyeame kwasi ne muslim nka nkyerɛ sɛ ɔkyea wo ɔtie wo nso nana tie radio tie sompa na de hyɛ ne tena sɛ ɔsɛ yɛ nde hyɛ ni abusua yɛmfa nsi fa pepa ne pɛn na kyerɛ number wei asɛm hawa frɛ bra fa adanseɛ bra ɛntena se mu bi nsisiw ɛntena se mu bi hahaw kyerɛ no wanya pressure hypertension ne nua ne SK silent killer na wakum asase ho nti ba yɛbɛkyerɛ ɔkwan no kyerɛ ndɛ yɛakyerɛ ne kwan yi a mmerɛ mu no results na ba no ba amammerɛ no kure mu no yɛbɛtie afiri ɔbaa no hɔ by all means duabɔ bɛbam wode mo san hɔhwɛ adeɛ afei hwɛ ɔho yie akwadaa bi a wɔkɔ classes bi ɔkyerɛ no pa benada no hwɛ ɔho yie maamefo a mudware nkora mo mokɔtena ɛyɛ kwan ho na momfo mo ntena mo monhwɛ ɔmo yie wugya ne hɔ atunufo ɔfa taxi a ka kyerɛ sɛ ɔforo na nipa gu kaa no mbebira ɔnyɛ very careful me ka sɛ taxi bi nipa mu gu yɛ bad ɔnyɛ very careful woyɛ hɔhoɔ na wote kuruma na woforo taxi a ɛno so hwɛ taxi ne number wohwɛ na ɛbɛha wɔ akɔ main station na kɔfa car ɛwɔ station hɔ waawaa ne yɛ but hwɛ na waanyɛ waawaa ma wani nna hɔ ɔkyena yɛ banada mo abɛkɔ banada biam ɛwɔ dɔm ahenkuro monyɛ very careful afei fa pepa ne pɛn na kyerɛ numbers wei asɛm hawa frɛ ahoma no yɛ 024 mo ana mo pɛ me number no mo frɛ a wɔn de bɛma me 024 891 99991 024 891 99991 ebesi na ɔmo de abrɛ me anaasɛ wofrɛ ada live nso a ɛbɛba 024 54 99999 024 54 99999 nine nko aye num ye frɛ no nsɛm sisi ahoma pacha wo ba hwɛ sɛ asɛm a wo bɛka no eni court asɛm no eni nananu ahemfie apart from that deɛ babia fabra mamenchi aborɔfofo wo Sunyani Technical University asɛm a wo ba no so hu sɛ adanseɛ wɔ ho na wo de ba because wo ba ɛbɛma akwa ma waka wasɛm nti hwɛ so kita adanseɛ yɛmpem kontompo nka asɛm ntu obi so na ɔkyena de me kɔkɔɔto a wonko bi midindi nana Poku Piesie fa asɛm kyɛ awurade nka ho amenchia Prophet Dr. David akwasikyerɛ belated happy birthday amenchia Franco director ono staff awurade nka ho onka nyina ho onyi woni mi frɛ sane bia mu ɔmma wanamon ensisi yie na awurade ma ɔkyena no nsia ɛmmɔ awurade enya okɛseɛ mo ahwɛyie ɛne tia
anyado One day.